Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA jong ka Maulai constituency uba proses ti Saukme. Haka janme jong ka sengi balang ka khatsan terik ubanaya yong arajar arpway. Ula plepa iba ya ka community tuition. Bala penyai de ka seng samla Maulai maudat baki ya ka bala pendong ha Indo Sports Hall. Kebadan hapok ka senong maudat baki. Haka ni ka sengi bala play ya ka kamera kelas na ka bentaban penkrekot ya ki kena skul. Le don langru UMDC ka Maulai uba Tabor Patau. Nang tadi ke Deputy Commissioner jong ke East Khasi Hills District ke Kong Isa Wanda lalu, Block Development Officer ke Maulai CNRD Block uba PT Pasa, urang ba asnong jong ke Maudat Baki uba BR Kharmujai, bat kentubru yang Presiden jong ke Seng Samla Maulai Maudat Baki uba Samran SM lembat kiwai. Kita syok kelas 9 Presiden, kiyo yang cingkai, yang ke Maths, bagi Science, hakador aspak muka sibenar. Hakapor bentar haba ya tuak jimut yang tuition ke tak tahu hangi hapo kasinong bagi dari sanspa tiga kabumut lada kena yo berwana dari tuition ke juni usia aspa tiga kabut lai spa tiga kila yo bersih sibena lada kena wana tuition ke juni sipo benar lai spa tu sipo kalau lai aja ngatarai masudon hong ngatarai punya benjur bagi dada maom bagi seng semula malam bagi peladan kiti bandor siang yang pelan sang kobut ki kena puli habo kisna mulai koi lai hajar tingka we kena kata tadi kemat ke bakongsan ke bagi kuat ban pensutu tengah semua bakalong ke inisiatif ke balong praiseworthy ki bangidai ban ai ke cingiro but ke bakham tongsan ke meminta kalong pangakwa ba yakini ki kena samla ki kon samla ki banlong ki beneficiary dan ki ban don benta for the first time hakani ki initiative ni kwa shisha bakani ka community tuition kan long ka basai so na ka benta ka jongpi ka tuition kam dei ka chaka ka bangin shuwan ngin shuyo ban ya kren ya khana ya bringya lani ban ya tho samla ki bat ki parlok henry ka dei ka ta ka supplement ka extra hours ke kenta ke ban supplement lani ke ban yarap susu ya ke jing puli ke jongi ngim dei ban Kenya ka bakadai ka por bangin yo ban mi na yeng ban let kendo iki parlok ban ya pe phone le le ban songkai henry ngidon ban ngidai ban don ya kata ka focus attitude shwa bangin mi na yeng ngin let sya ka tuition ka bala seng ka bala play ka bala don kanika nongrem ka basmutenat we have to be worthy of it. Nagalia kejualan Malaysia Seng Samla yang pakai silap engkau membantu IT Seng Samla dalam cara competition. Ini competition ni sekarang Seng Samla ada sebenarnya. Batang orang ada ketua, ada komitmen dalam yang kejualan. Ini dalam kabati, dalam kamban kuslain. I'm with you, I will be with you. Ang equity kalau bagi kita bagian equity, wakam kongsan kalau dalam kamban teamwork. Yang sekarang hilang berbak, banyo yang akan deka competition punya Seng Samla. Aji kumui Seng Samla kalau yang menerap berjarap mendadak jompi. Ni evidently mendadak jompi, insim kia. Kemudian yang Seng Samla kalau itu mahan mendadak jompi, mendadak jompi yang kami akan away yang belum serius nak bertahan yang you have to be determined. Commitment, sacrifice. Don't come nak lagi buat sacrifice. Kita kan sesuatu apa lagi buat sacrifice. You have to long dapat ini baru. You don't come with a dream. You should have a dream. Any dream. What is your dream? After completion of the 12, what is my dream? What is my ambition? Ini jingkua aja belum IAS officer. Jingkua aja belum MCS officer. Bagi jingkua aja laga jong have your own dream laga jong bajong jingkwa ada dia jong ni dapat hai kaitnat kum kalong mata namar ba ngidon laga jong aga jingmu aga jingmu bajong kan suku kani ka jingmu je Seng Samla kalong main important kalong be surveyed in long run hakan ni dapat hai jong
hakanik generation jumi. There is no free in this world. There is no free lunch. Mdan we haga por mansua ka ni yo bandi. Mentang bandi am takung bar yo deki wata. Ka babha ka bakut ka suba ka banong hajinik we have ye ka ban sisa. Ulik Dr. APJ Abdul Kalam, scientist who present jo in ka baremi wan lagi ye betul ka so. Ikimi ikpa kini bedok nagalian ju tristom dak bandi kot kubor step by step apoi ka por habon nagalian ju banong scientist magri lagi ju banbo ko president barem jong ka India brio ki bakrau ki wan nagalian bedok besuk ngim dong nagalian ju ngi mdon la kata tadi kamwan kumta all are equal in the eye of God. Baru ngilong kumju kamdan bang menakali yang jungi hato mengenakali yang jungan ngadi bonus pak nakali yang jungi ngadi pelok junga ni beduk atau kan tak belum dah kaman kumta baru hingong it is on His God land baru kali yang jungi ada jumble kaya mga kuat begitu nakali yang jungi kapan bengkong Malaysia be humble long give us solid go deep in the ground ya support long give us solid maju berhak ada nakalian jong ada kajing sarung berjongan kalau merap nak mata nawi berjongan andai beri sarung tambah ni kepada dengan suhu nakalian berjongan kajing sarung akan jod dengan balingan sarung jadi mendong ubrio dan dekat kena bersurit morality jong itu hak ni sini langsung mendong kena ni kuat mata nakalian jong ni tak mendong kena berburuk. Jadi belum kena belum, you not rich and pinumpoi sino lalu tindakan yang jompi belum, pindah ke mesin, kan ke mesin sarong.